Mayambu Krumzari dum nengbiribus Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki manung hunada taram nokchari. Ngasi gi episode asida akhoi Manipur da kari kari thokli bage haibasi dot mayam macha dot mayam thoklakli baje masi kitang connect tongnaba honajage. Ngarang asi akhoi gi member Lok Sabha gi member of Parliament Dr. Bimola Koijam na hojiki Manipur da thokli ba crisis si ruling party na thokan bani hana yam chawna maina maral siba laikre. Aduga opposition gi side gi amuka another big allegation habatare 600 crore rupees masi utilized to the bida aduga financial year gi manung channa ngarang asi last day of financial year anobo financial year haugrabani aduga financial year 2025-26 loidringai da thadokadaba fundu thadok pidre aduna developmental activities mayam hozik chathari ba project mayam sidaisa thindaba piragani habigi adung manung nang ba phongdokpa lengakta ruling government da mine claim to blame to bagi aduk ma pauzo khoi mayam na thengnare masida natana akhoi full cabinet lagadabasi karidamakta hozik cabinet si mapung phadribno haibagi question su miyam na dum hangnadaba wahangnate lenga semlaba matung da phawwas maina cabinet se full cabinet laitabana maram oiraga governance thabak thoram mayam administration da thintaba leire haibagi question asi yam chawna hangli aduna question se mayam am lakle aduna masi just politics khatang oribra fund sadok pangam da basi lenga ki sel laitabagi ra natraga files mayam do move tawbada sel changbagi tangai fadaba leibagi mai thadok pangam dribra haibna chingba question se mayam lei aduga si natabida deeper yamna manung gi oiba khoi governance da yam thina soiba leibra khoi na popular government haina yam kuina ngara form tarok pa popular government si mang khabra masi totally fail oirabra habigi question su leiri aduga Manipur da nomai kamna badi dum lep tringa maksu ukrul district romda nomai kapagi paulai aduga sana sabi village romda nomai kapthare habege dumai pausu adumak lei aduna Manipur days da khoina crisis mayam ama leirabra political gi oiba administrative gi oiba economic gi oiba security gi oiba sugumba mari thokpa crisis leirabra habegi wahang asi yam chawna lei aduna ngasi khoina puzaragi topic asi rupees 600 crore unused cabinet empty. Has the popular government failed? Popular government se fail or bra have asi achobo wahang lakle ngasi gi khoi panel members na ahan bada ha ki right makta lension biriba oza Dr. Chinglen Maisnam Professor Department of Economics Manipur University oza butaram nokchari mayai thambada lension biriba oza Ahongsangbam Mobi senior journalist oza busu taram nokchari and on my extreme right lension biriba oza Chongtham Bijoy Singh Socio-political Commentator oza busu taram nokchari ngasigi discussion hagdokcha basi ahan bada hak oza Chongtham Bijoy da lakchege oza hoziki Manipur gi scenario MP gi side gi maina blame torok pasu leigre ade opposition gi side gi funds release tawdre habis leire prajamiam dagi cabinet se karam kanda full laktoi no karam kanda hozi empty vacant post se karam kanda fulfill tawduno haibe gi question su leire oza kamaini bi bi yabage akhoi ngarang Manipur gi inari MP Shri Bimola haiba Manipur tholi bi irang mayam si punamak BJP na thon bane na mana haibi duga chap manana akhoi kenoda Tamil Nadu gi chief minister MK Stalin na su numit chap mana basi da mahangna Tiruchirappalli haibi vote komada haiba ani sigi coincidence si amana vote ani mak vote komada haibne Dr. Bimola haibne Lakipur da Congress candidate Santi Kumar gi komada haibni ko ani sina sumana punna zamana haigalak pasi idea asumba khara yaure n khale mabani na sum political rally de karida ojabi morgina press conference ngang bani asina tabida akhoi May 2023 di tholoi irang amadi adui mamangi hatam chakal April 27 sidigi sequential event se amana ningchung batanda 26 April 2003 da Manipuri governor Oirambi Anusa Wakena More the Hive. Somaitan Iran Tokadore, borderland Lakadore, Ramanibu government 27 April 2023 Nico. Lan Mamangani. Lan among the Hatams run walling it. Mana the money Jackson was a high Rakanda, governor na high by intelligence, the Yimpamuraga hiding it, Tokadore hiding a mana. Aramanibu government intelligence report of Pangdena Kona Hive. At the mining Toromatum Raja Champur open Jim May have a corporate Toreko. Tauruba Matunda. 30 April 2023 da BJP ki chief minister yauna adagi moy asundai lakwa chobo mantri
अखोई संबित पात्रा अर अमद ममिंग कौरे करी जादत नम हाबनी मोई लोकताक द प्राइम मिनिस्टर की चाम सुब मन की बात तादना लेथुएब इरांग जे सुद सागलबनिको सुमाना सागलब मतुंग सिदा ओपन जि मई थागी बदलाई चेनबा मी कुनि थोय लमहेन तु हेनबा कुकी लीडर कुनि थोय मु फाइब पुलिसना मणिपुर गवर्नमेंट मोई थादोक पिओना पाउलेलन हाउकिपना हाइबदा थादोक याद्रे अदैदि डॉक्टर संबित पात्रना अमित शाह दा हायलगा प्रेशर पेल मोइसु थादोखिबा मे 3 की ममांगी वारी ने हाइजरिसे अदुदा लोइना लोइना ना चरसामपुर द लेबा अखोई मैते सिंह खर कनगदबा मैते कमांडर सो लोइ विथड्रॉ तो हलेबा स्पोर्ट की विथड्रॉ तरगा पुलिस स्टेशन द थंबनदा बिसिंपुटाना विथड्रॉ तो हलेबा सिगुंबा सीक्वेंस मयाम जना इवेंट जी थोकनबा थवैना सिनबनी सर्कमस्टेंस मयाम जना हाई अदुगी समझलकपदा समझलकांदा सेप्टेम्बर 1 2024 दा अयुक्ता मणिपुर से इरांग करीमता लेतेबको इरांग करीमता लेते अदुबो याम इंगी अदुगी ममांगी नमिति चिंगदा कुकी सिंगी रैली चली इरांग थोकद्रेन पाखनरमी अदुबो सेप्टेम्बर 1 गी अयुक से इरांग अमता लेतेब अदुगा इम्फाल वेस्ट की डीसी रुमा मतमदगी तेइस किरण कुमारना इरांग लेतब इम्फाल वेस्ट कर्फ्यू लॉकथेब कई माना कर्फ्यू लॉकदे मरम चाते दाई खले अदुगा 2:30 PM दा कौतरुक ड्रोन अटैक तौरे न वालसे इरांग अंग फोना होरेबा हाइबा आटदी मणिपुर गवर्नमेंट ना मियाम थोलग लंबी थिंगदोरे खोतरे जे खंगबदगी खंगगदी करीगी थिंगरिनो क्वेश्चन लायबा नत्रगा पाउ फाउना ब्राइबा क्वेश्चन हम लायबा अदु करीगी दमकता कर्फ्यू सिना पुंग तरत लौथोगा ड्रोन अटैक सिना 2:30 PM दा थुइबनो इरांग थोकांदा लौथोगदी खरसु रिजनेबल ओबिए मरम जाब रेस्पॉन्स ने हाइबिए इरांग थोकजंगाय दान लौथोकपा हाना लौथे अदि मो थोकतरे खंगे खंगदी थिंग याद्रसिनिदा कौतरुक की ड्रोन अटैक से इनन प मनिंग सिंग सि मनिंग दिगी तरपने साइदे हेना तरot ngai leiteba adagi amuk atopo pointer amna siminisa weramba sri n biren singna कौतरुक द स्पोर्ट चटके नामा कार तुंगा लाकंदा फाइडिंगा यारुकंदा अमित शाह न चटकनु हाइरे करिगिनो इरांग म थोकान च मिनिस्टर म स्पोर्ट जन पुलिस की मुको तो हम yang संग बई होंग सानेबा श्री अमित शाह न चटकनु न हाइरपदगी मा हल्ले हायबा अदगी अमुक मदुद नुपी म सीखीबा सीरीब नुपी से ड्रोन बॉम्बिंग द सीब नतेबा नोमै मरु न पान बनेबा अदो मदगी कौतरुकी खुन मनुंग द कनाना जंगसल नोमै कापिनो समाय तौना आंसर तौदबा क्वेश्चन मयाम अमसु लेबीबा कनागोम न सानबम यावरी अदो आर्मी की चिप लाकपद ड्रोन अटैक तबिदे हाय असनाय फलगिना अमा हाय अदे कोनदी एनआई न थिकाने ड्रोन अटैक तवी हम हाय को समाय तौदना कवर अप तौबगी मवोंगुंबा खर उई अदगी अमुक्सु मरक्ता मणिपुरी गवर्नर अनुसा विकेना यामना इमोशनल आउटबर्स्ट अमा अमित शाह माना वीडियो ओइना थादरकपा म थेंगनै मयामसु थेंगनै बिरंगनि अमित शाह जी मणिपुर इरांग लोशन बिरो आई येंगमद्रे हाइबा वीडियो अंखक लेगिबनेबा मदि वीडियो द थादोबगा इकुई कुइदना अनुसा विकेजे मतम सुदिना फटला लोकथोखिएबा अदुना करिगिनो मादी अमरम द नपीनी मणिपुर सिगी मियाम जिना महकसे मामा मोइन उबगी केनो सु फ्यूम सु लाबनेबा अटैचमेंट लाबने रिलीफ कैंप चतना खोतना अरेगी नेकेट पेरेट चंद विक्टिम गद माना चतना लाक्तरा तरगा पीदा याम होना चरमनेबा अदुमा आउटबर्स्ट म तरुबदगी गवर्नर म ओइबगी नियम नीति वांग मदिनी खनबगिरा अर माजे फटला लोथुक पिहिबको अदगी अतोपमना पाउलेलान की वीडियो म थादोखियो मतमदा अददी हाइरिबा ओपन जिम थुगाइबदा चेनबा लीडरशिप दो मदु मणिपुर गवर्नमेंट हाइरुबदे यादे अदुना संबित पात्र द हाइरगा संबित पात्र ना अमित शाह ले अदगी मतमदा भूपेंद्र जाधव ने सीनियर मंत्री मसु मणिपुर लेरिएबा मंगोंदा दमाय हाइहल थादो हनमनी हाइ हाइबदि इचेन चेनरीबा मतमदा लीडरशिप दो फाजलगा थममदि चीफ मिनिस्टर बिरेनदि थादु यात्रे साउदनको अदगी अमित शाह ना हाइहल थादे So ruling party both state amasung central loimuk se khangaga moina thoingi thon bani hai baneba CM birena su matamduda magi against sai khotna ka be ngang na tawbani na ma yam saud man thadoro in thadoktre aduga amisha na thado hale amisha gi interest thado yari police na phara thado yari dikino amisha gi role jai hingeba 100 NI na American macha mercenary amaga Ukraine macha taruk ka phare yes NI na case pakali रिमांड मित्रा ने मुख सांगदे हानगी लोग मित्र इंदगी याम सीरियस केस नेबा मर्चेनरी नि फारिबा अमेरिकन दो
Machi Dinda Lan Jenaba Nupaneba, Ukrainians in the drone Sabe, expert Natani, when a Sanchilusi Mizram get Tainaba, Chin country to Sangubaneba. Chin country to Sangan Aham Kabada anti-India activity high. Adagi, Akona Kange, Adula River, Buki Lalabos, anti-India, Nati Evase. Aduna Diraga, Moida drone go Akan Makulai Pibase, money. Myanmar's military regime against the Sinamato. Why the Aquay my tail is our Pirina, and the India with Regaso. My tail Landa Riva. Adu Muida technology and one work like in the land of weekend or Europe and Karigino Amisana American and Bohem Lam Marchida. Ako Amisanova. Adugo Mahana Karigino, Hujiki, American Macha, Amadi, Ukrainian Turkse. Anti-India activity over Lapana, ten Home Minister, high Kariginova, and I investigation Lloyd finding Lloyd River. Already, Sri Amitchazi, American and Bohemala, Unarakanda, Adukluba case, my Makata Liba, and I investigation. Seminum to say, size the Sarah when he have a deep state here, says India government a Choba official Singh, even. Ozaduga Masikumba, Chingnaba, allegation claim or Sikumba factual thing Navasi, Mayamzi Laire. Mayamzi Labe, the Hosiki elections would not Tinachilapa, Duga opposition, Dum ruling the blame Tobasi, Adum Toda, blame games, Dum Laire. Ozadi concerning Bazi, Hosik situations, had no politicized Tauraga, solution from the Chatabida, narrative from Doina Chatlaga Bra, have the okay, maybe the ruling government, Kangna Moina. Chatan kiba or bayai or mdabayai, but hozikti aduda dum sum high bagi mahuta solution rom da chanchin bagi matamzu oirakla browser. Matami oirabane, hoji political narrative the saladi when achumuje smu pangroiba, ground kari thoigi, chahi obusube irangje, India the ladies, Manipur is to young paramilitary reports, local police, lay after the lotion we have ponies, common men as Uiva. When a lotion that Sango Tamise, see Manunga, Makogi hidden agenda, Malays Kangeva. Manipurga, Maite Koki, 100, as on the Christian, Hindu, BJP, Hindu minority, the we mentioned way. At this side, I'm the most jet UF comes from the Insulaga, Kanomuk Tahole, Canada, Popita, but thing in it, Tahole. At the Amuk Sonakan Saitanamo, Liang Mai Kambu, Naktana, Jeleron Kambu, Naktana, Tawasi, Nagal, Yagadre, at the Nagasing dominant, or the Kambu, Tankulne, Litana Tankulga, Kanogam Tonale. February 3rd, Lotion be other Lotion day. At the book last NSN I am Chinglen Maisnam Sangeva. At the Garanahan NSN I am Gather Marie Hartland Torise. Marie Hartland Torise, Ukul Irante. At the Animax NSN I am group Mactanico. At the Karibu crime, Tokana Mayam Hanadi crimes is the Kanana benefit, the way investigation Townever. Others Ukul three but Tolukta last NSN Hartland Torise. See the benefit of the Canano. Quite hard of Buddhist Canano. NSN Tugaiva Pamba, Manipur Tugaiva Pamba, a intelligence officer Singh. Natraga says security force, they more quite hard. They are benefited. Promotion from Yarong neighbor. Mas raise that when a Tazaba the NIA gaze who could yam chow no yawi habigi power. The reward from promotion from so Yarong who benefits NSN. I am a group and Hana. Ozaduga, overall, in Pomatam, Dakina, Manipuri, Irang, Tina Chow Matam, the national media, Mayams covered the Mogi, TRP, Hanganaba, Dukumbadi, Mayamadi was saying the Adu elections in the Chilabanahoy, CM Stalin, Fundokodo, Madatu, Mayamount effects, Mayam got to the base or Harambo Embassy, Aduga, MPP Molna, Hybrid opposition Gisite, Gedum, election campaigning, part in a Zuhaibina. Ozade concerning Basi, Hogi, Manipurgi, Wariba, IDP Singh, Manipurgi, Miamgi, Hosi highway that's at Payadriba, Fazal Lagale, Mong the Labor Sing, Ahogi the the real solution, the Pura Pida election Mayagi, Ogera, Amagi Ogeradum, Manipur have a seasonal habits in the Wakandik so power. Political narrative see Tonganbam, Lunam Lale, and when dismissed the Wuzia Deva. Okay. Tamil Nadu Minister MK Stalin Hariba, or Jabimola Hariba. Pura the fiction the highway up on a table. Nasai in a high sequence of event Pangrido. Yes. Other also indicate Tauram never. Manipur was the IDP sings some politics on over Tumbo in Taureva. Mogi IDP, the relief can drama it, close to break a high
अदगी दिसंबर कंट्रा माथे लोइसनी महाय मार्च की 31 लांगरे नान हंगुयाई चीफ सेक्रेटरी करी खुमपुन खंगदे अदगा मोय रिसेटलमेंट की मतंगदा नाहन ngaranan paisa lo ya de nam tawidra lakh ahum pige da 48000 first installment in so 48000 kari leidino hojik matam sida ara lakh ahum na kari yum sadino pwd khwai digi pick pa yum quarter plin level da akhoi 1 square meter da 20000 neba ara di quarter macha 2 bedroom pan ba kitchen bathroom jaw da lakh kun de hin changeba adu di lakh ahum da na saga da ba करम युमनो IDP सिंह लेगेदब अदुगे ब्लूप्रिंट दो पियो हाइनिंगेबा अदुगे ब्लूप्रिंट थिका पिरगा मणिपुर को मे क्वार्टर सामदि करी काय राइट अदुना ठिकादार की बेनिफिट छंदोंग लोरम दाय अदगी पैसा चरम दाय कादना लाख कोन हेक तहनबा मिंगोन द पिरम दाय कादना लाख अहुम द साव अगद मोय सा लाख सारा रो हायने अदगी ब्लूप्रिंट पुथो वागी ममन क्यानो ईगी ममन क्यानो फलांग वाइते वी ममन क्यानो याम पिक कच्चा युमम सारा छेबा लाख अहुम न करी सांग गे दो लोब अदुनदी so mummy going to Japan had a big type of Sagar P. Greno, the lip and the close the row. High got Chapman, they are not serious. Thank you, Oza. Ozana Paisagi Matam Kulapasida Matangi Hangasiak, Oza Dr. Chinglen Maisnam Lakchagi, Oza was 600 crore rupees unused story and now was the opposition side claimed to Masi unused story was utilized of Wungam Dre Haitari, the developmental activity, young Masigi Tintaba effect like Doribnoza. Aduga masi release fund release of wangam de haije lenga ki paisa lai tabagi oi bazala natraga file do move to da paisa sangbagi oi bazala uza adi kaida tai la da tai ko logic masagi lambi gi matang da hairo ya da gi matang do chimden me matang da hairo adagi school building ma music sarkar gi school building ma mathak si ko gi sky na kuppa ma gi ceiling ji aduga ma gi thongau sina ko gi labuk lamang field oi ba ma le ni the toilet like the toilet less, gas less, the toilet less, school. Masing Kang lazy, a surgery reporter Yaurini, other Nupi Masasing Manipuda, Kogi, Maruna Kunganga, like them but Tolisa, Masi, toilet like the like them but talk passing Masing, Yam, the Kogi, Wang Yabuko, and toilet Shamaroi. Later gonna Kogi Tonglonba, and the Ging Sagi Changuragana Quishing upon the Bugumba, Aduna Sarbis Todra, Adumba toilet key. Laitaba adumba school masing abu phangna laire kairisi sumbage koigi aina praman pijibani maintenance ki wapom lakpa matamda tengina ujiga koigi sorokta pot hole na toiba koigi thwami chak masing dagi pot hole na hele ka haiba adugumba lambi sorok mayam larise hek hongkanda koigi paisa laitabagi ni ade maintenance ki paisa laitabagi ni heta rakani kesamna ta koi cham cham ta haise PWD se magi maintenance hak tona hona matamda sahi matam moilpa crore sama satukti adum Sangam Domale, Sangbagi Tumba habits of Pamina Ninsangi one. Aduka Moda Tamiba, maintenance Kipishatuti, or Nipu Yankagumbi Chang, the end of Tamdava, Yankajuroma, Kumli Yankandadi. Aduna, Aina Tamdaningiti, Koi Manipurgida, Yamlet Sauna, Sweba Madi, Akogi, Tamiba, budget ki allocation singset. Hadil Pass Changi Changi and Queen Tamiba Pariba, allocation Sukta, Harrising si. Hayang tabak olak pamatam dadi kramay torgeda masay pangiba masingdu yawdabgi changse masi 70% gi mathapo o yawri haidi ibana ko gi 10% 20% sibokta adum hoi adai bokta adum thokna basu ai ko hengat pa na trandaba adugo manipur gi dadi say for example nangi IFCD irrigation and flood control asiga mari laina ba department si masi gi se koi crore lising ma chhongum bagi budget hapaga akogi lupa haidi changwa bok yodana akogi khasa tawgi haibagi waga sima mang so koi chinne nam dusam jawre samna ta 75% gi mathakta kogi sinaba ngamda aduna kaidawgi ha matam da sungbai paisa sinaba ngamda bagi sungbai wari se si khwai gi henna akoi makon thori se kam kan thor ke bu mars lok ba mars ta che thokane randi mars maya se kogi kenuse kogi sarkari officing da yamna koi chin mamatam ji marsa ji oeba natra yes aduna aseng badi koina chahi magi thamiba department manipuri department yang khai musu leire ko masigi mayam ji senbam mayam ji sinabasi budget to gi percentage asuk aina magi thau hongi manung da asuk sinagadamni haina thau hom gi khaido kan da quarterly basis da mai sinabagi changsi masi piri instruction piri niom lege adugi manung duda samna da January February March sidi aroiba quarter ne natra aroiba quarter di April May June najina quarter mani adai mathang sum quarter lak pa da sige aroiba quarter sida di apunba budget tu gi mage khoi gi se 15% maximum 50% adai digi ga pangin hendana thamgada ba
adu hengalanga su 20 ko samna hada ko gi third quarter bok di 75% di lotion gardam ne ado akoi manipur gi di kramai to ge da ko gi tha train thoi lebe chahi ma stay da ko gi pasha sin ba gi tha har ge di season har ge di samna hada expenditure gi magi season expenditure gi festival khasa gi festival si di march tang to we ba ko aduna na wai hal man hai dung jing gi asa khoi di kanu se financial year hai si march ta sin na hai ba atai matam si kem ching den aduna hokti rush award oira min nga sai ki ta fujan res de tawre adu masi financial accountability gi mak ta su are ne adai sin ba ngam hokta ba me am yaure adagi ko gi file gi process sima manipur di covid ki matam da su mu nga sai gi ngam gidre adagi and balance to bujuna su mu ngam gidre adai manipur di toan ba nang gi ko gi खबर याव धरना तो की पाउस यम जावरी देनो को अन सुम मयाम सिन सु अकोई की फाइल की अदगी सेंजा थुमजा अदगी नगी एक्सटोर्शन लंबी की एक्सटोर्शन मयाम सिन पुजलगा तसिंग मकी अकोई करम ब फिगर से थाज दोइनो काइसी मसी वाहंग ओइ रेबो को अदुना आई नुजिक थमजरी बसिगा लोइना क्रमाइन तो गेदा फाइनेंस कमीशन की 15 फाइनेंस कमीशन सी हंदकी मार्च की ताम थाम बते लोरी ने अदु फाइनेंस कमीशन ना अकोई मणिपुर की सी अकोई की पैसा सी थादबा हाइदी एलोकेशन दि लेरगा रिलीज तरो खिद्री थादोक्तबा रिलीज तरो खिद्री से रिलीज तरो मतुंग दसु यूटिलाइजिंग तो दोइ नत्रा अदो रिलीज तरो खिद्री से कमाई तो गेदा सही अम खदंग सी खदंग नतेबा रिलीज तरो तिसे हंदकी सही जिते नतेबा ममांग की सही जुनेबा ममांग की सही जुनेबा लान के ममांग दसु अदो सिगी सही जी अकोई कमाई तो गिब अहंबा 2020-21 सिगी इंटरिम पीरियड को इसकी मतलब सिदा मणिपुर लुपा फाइनेंस कमीशन अखोई की मरोइना अखोई खुंगंग की चौखन नबगी दमता चौखन बायदी नंगी रूरल लोकल बॉडीज मयाम सिगी लुपा करोड़ लिसिंग चामगा 103 थमेबा अदो चामगा 103 मक रिलीज तोय हाइदी चामगा 103 एलोकेशन तो बइसदा चामगा 103 मक करोड़ से रिलीज तोयबा अदो फाइनेंशियल ईयर लो जंगाय तौखिबा अदुगा मु मथंगी चाहिदना 2021 टू सिदना चाम कुंथ्रामथोय अखोगी एलोकेशन तो मतम दा 65 करोड़ से हेन मंगमद्रे रिलीज तोरपसे अदे मथंग दैदी 135 एलोकेशन तोयबा अदु जीरो लेरे अदे रिलीज तोरक्त्रे 137 मुक तोरे मथंग चाहिदा अदु जीरो लेग्रे कैम रिलीज तोरक्त्रे 145 मुक तोरे अदु जीरो लेग्रे अदे 142 इकोन कोन बजे सी जीरो चट करेबा अन पुंजलगा लुपा करोड़ 95 गा हुमफुगो तरेसे 867 करोड़ सी एलोकेशन तोबदा 242 करोड़ तगी हेना रिलीज तोरकिद्रे अदा हारिबा मतम फाइनेंस की मिशन की पेरड मनुंग स्टेदा अकोगी नकनरिबा मिजोराम जे मखोयदि करोड़ 455 करोड़ एलोकेशन तो बदा 418 करोड़ सी मोई रिलीज तौर मजी सिनबा नंगहोवे अदगी मो अखोगी त्रिपुरा दा करोड़ 953 मोई से अखोगी रिलीज तौर पदा सी एलोकेशन तो बदा करोड़ 953 मोई से रिलीज तौर की बको अद मणिपुर की करोड़ 400 हुमफुगा तरेट रिलीज तौर पदा करोड़ 2 थोइदी हेना सिनबा ngमौद्रबनेबा अन खाइदो काजिन तौरदी करोड़ 405 रोम सुंगमदी मसागी अखोगी रिलीज तौर खित्रेबको ओजा दो एलोकेटेड फंड्स होइबा दुगा रिलीज सु तौरक्तबा जे फाइनेंशियल ईयर से लोरबनिना मसीगी मतुंगदा रिलीज तौरक्प याबगी चांस रि लेब्रा सिदी चांस दी अखोइना अखोइना सेम दोमाय मरदी फाइनेंस कमीशन की अकन वार्निंग ले हाइदि 15 फाइनेंस कमीशन मरुन 15 का फाइनेंस कमीशन नि 16 फाइनेंस कमीशन होरे होजि 15 16 फाइनेंस कमीशन की मनुंग ने बोजिक्सी अदो आइनि याम तोनि सु याम तोदि हाइजै अखोगी नो मैंडेट नो मनी नो बैलॉट नो बजेट हाइनको मरुन अखोइ सिंग द होजि लाउनारिबा खोनरिबा सि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन तु तौद्रमिना कदोरे मुसि पैसा लागत्रे अदुना पैसा लागतदि केदोनी अखोगी लंबिदा सुरोक्ता अखोगी कुमधरगा अखोगी पैसा मन बहर अनिदना नत्रा अदि चानिंग अदु लेरक्त्रे अदिगे हाना लेरंबा नुआइना अखोगी नोखे लेरंबदु यारक्त्रमिना हुजिति लाकप मनबा फोइबसी मथोंग हुक्तबा कामपुसिंग तोरकदोइनेबा सी अतै दसु सब दो मानैको अदुना खरमाइन तौरगे बोजिक एडीसी दो मिखल तौद्रमिना पैसा तो लागत्रे अदगिदि एनु जाजरिबा नो मैंडेट नो मनी हाइदो अदु लागत्रे अदगी कोइ मणिपुर की खुंगंगी लेरिबा तै तै लेहोरिबा तंपाके खुंगंग जिजु हौजिक पीआरआई म्यामदु आरआईपी ओन्दना रेस्ट इन पीस आगद्रा अदुगी फिल्मदा लेखिदना कंडोलेंस तौदना मोइजु पैसाजी अमदा लेत्रे हौजिक लागत्रे अदुना इकोन कोनबदा मनरेगासु मनरेगा न कोन जॉब कार्ड हाइसे सिसु इरोइलोबा तांग कुथामथोय मार्च की तांग कुथामथोय बिदुदा आइनि येंग मतमदा मणिपुर की सी निमित निफुनी तरेत तगी हेन सुद्रे अदुगी निमित निफु तरेत नि सुबाइसी युंको अमदा लुपा लिसिंग तरागा समथिंग देन फंगौद्रमनेबा अदो एट द सेम टाइम मिजोराम गिदी इमुंग ममदा लुपा लिसिंग कुमा की मतदा फंगौवेबा
तो ओजा मणिपुर दी क्राइसिस लेबनिना अदुगी थबक सुबगी वायलेंस की इंसिडेंट सुम लेबनिना मसिना जु थिनथबो गेदरा एवरी टाइम लेंगाक दुम सि थादोक पंगमद्रे हाइबसे सिचुएशन जु खरा यंगसिनबा दुम consider to mama thau tabra amaga loi mari leine amaga loi na mating pang nei bako tawdu khai gi much achoba responsibility di lengha kine nata aduna mata dia maru aduna in lastly amtanga hajam ge koina budget ta koina sai samnai da nang khung khoi gi haro adigi nangi koi gi haksil gi haro adigi koi gi kanu gi haro mai masing gi haro thammi ba budget ki provision nai di lupa asukni an thammi se masi hek ubadadi masi koi thamban ma leba aduga hek akoi sina bel orak pagi hek akoi gi kayam sina khrage hain iroi lebe kholak pa matam dadi thamban duna thamjet ol eba ko ade punima mani hek ubade punima ma ba yam de akoi jarau ba aduga iroi losilak padadi masi akoi thasi olga loisan ba aduna samna bom na ro pol obin loisan bai do an hek ubadadi jumbo man ba adubu jing ma chali bestadi khongjat sidadi magi budget estimate si actual orak pa matam da akoi gi pitu pi ga loisan ki ana yam na snida aina akoi gi nungai jada bai tare ko masi karino haida manipur gi si akoi gi maru na akoi gi local magi finance commission gi matang dadi maru election tau dadi thor ine election tau daba samna da handa akoi gi chief executive officer khan basi chief minister khan ma tau nga khangan raktana mayam ji akoi gi swai da yam isu gi dana maram dinga sai akoi gi chief executive member elected representative to no ojaga ba moi makha da secretariat tugi maku one lege da ba CEO du aduna na saukhale ba aduna na maroi khale ba madugi transfer posting da isu oi idina ko aduna akoi isana su akoi masai kare hani awareness wat pa sisu amane ba ko id atai de chida tumja karikram mayam su yam leire aduga awareness wat pa su amani masai bitang jamtang highlights jage koi general maina ama leiram jawal new urban rural mission in sigi makhas deida koigi lebak pumbai deida koi sentong film ji char tabis deida india gi oina su kramai lake bo kitang miam ji gi leiba ngai sakti ji kara henga chana na ba magi stimulation package gi saruk amani lo bosu ya ba koigi bus khara sohor da thongi adaida manipur gi bus humfuga tarukla subject to correction akoi ju thonge ba hadi msrtc gi sinaba bus to ado akoi ji bus si asang bus si oina akoi ji lahore ba matam da kon transport pai ba mana ra koi chingi amana di hagim ne kitang tem lo ma di phadong ne na ado asang ba bus to mamai leine na ba akoi gi chatling ngai da ai di akoi ban bang da mamai kai lew ne adu di bazar mang da gi sum thor university hang ba thir le ru doi ne ba sang mani na bus to mamai leine na ba hon ari ngai da ngasai gi akoi gi huziki general mai bi scheme ji muthat bana han gi lo ma kha 2014 na muthali ne ba ko adu nai hai jani gi di ngasai gi akoi gi mamai leine na ba hon ari ngai da scheme ma bok ta khangong ta na gyan ta hu ta na kamai to ge ta akoi gi scheme loi bana han gi an sa mana na akoi gi matama ga Ministerial employment guarantee scheme ju asok kana graba manipur da akoi gi crore 1000 gi mathakta crore lising mai mathakta adum chahi mada allocate to phang ba yar adu mathakta phang ba yari basi akoi masen state akoi issue hongda dana hojikti magi gandhi ji se khare ramji wena la khare ba hadi gandhi ji du bai to khare ramji wena amuk la khare ba ko hadi masi akoi na ama khalingai da ama lakpana hanjalakpa aduna koi gi magi elected representative khare di ngasagi anuba magi thoksil thorang mayam ji ngasai masing yaman gi dana maming ju jat ki maming je thola lakpani na maming chimpa pu no horang gi da tam loi bina halak ba mayam jaw re ko oza question amaga tang hang hoge oza hojiki mayam si financial year mamang da allocated funds thadok pangam de har je utilization certificate thazin da bagi funds do allocate to tar ju center na pibirak tabo ogidori bra or masi hoje opposition party na hai je hoje ki hoji state ki ojaba budget department sing the pitharak da fund sing the pitharak te hari bra kitang akoi layman gi damak te kitang confusion ama labor wise utilization di manipur gi di utilization certificate tha da bagi manipur gi di paisa phajana sina bang amau di hai bisti sigi record yam kuire yam record yam kuire di masi ayam matam ste aduga ani suda koi matching share se matching laita badagi samna da koi scheme yam si yori ba 10% hai do lupa crore chama tawda koi crore ta di puthuk katam ne ado tara du laita badagi machai chama du lobang ngam da su adu su mayam to adagi file movement ji mai ge sagi movement koi gi kam de ka mo bokki masigi koi gi thau gi bara ji yam je buhang ge yang wang hauji ju koi gi masi sincere ba mi wat pa na zu maram ga masagi gari ji dum leng da ba I think sai gari se koi gi
thao yauder gari chen ba yade ba wai sin ko hojiki ju sin da file jing ji koi leng da aduna koi gi matam da rims ki director oramba koi Dr. Santana hai bom dai magi matak da file ji mayam koi gi lei matam sida march mun si da sigi file mayam ji karo gi file mayam jawri lakh ki file jawri mase khudak ta khone sa log drga di masi koi gi mathang gi budget claim to matam da rims na crore chani male da gi crore ngasi chatuka nifu mai matam di chatu nifu gum gi chang ni si kram ai ngam doino automatic file je thuna thado obu changi aduna koi quarterly basis ta lupa kya magi sinagi di utilization to ge kai ji bai percentage gi patani yeng da chakada mi kai ji ma mangna aingon da hai ba manam di baje ki manam da ma di koi ge practitioner ni na ma so idea yam lai ko aduna ina tam dani gi file ta base hadi thau yaw draga di koi gi leng da ba file me amo ju ta da no hojik leidi aduna hojik aina zum ta ba da pasha bo he koi thau ba han dring gi file leng wai hai ba se masigi koi gi chana bi dona ma leithok rai ba ko sidasu aduna file ji matang chana moment to hoda gi thok so mani utilization to bangam da bi so mani adu masagi hojiki hari ba koi state da governance da masagi local gi governance si masi fajana koi functioning to da ba ahing boina leita ba madai duna so koi gi yam chawna mating pangin thumsagi Thank you, Oza. Mathangi wanga se ha Oza A Mobi lak chege senior journalist. Oza hoziki Oza Chinglen na pan bada hozik utilization certificate pi bangam da bagi ama leire file je move to da bagi ama leire du governance sigi matang ru pale aduna Oza da hangjing ba wang di okhoi gi cabinet si ju full oi bangam dri from after government popular government ne hai basi lei batar ga ju ngasi bawa cabinet se full oi dabni na mai department gi thabak thoram mayam da thin thab mayam lei masi ga ju mari leina bazala Oza ani chi kitang di gap kitang de lere mamdi hojiki fan thadok te si 24-25 financial year gini government virus di 24-25 ki machi ang gotani 25-26 maru de dom de la ka dong oja Chinglen na budi amazon thambi gre ko reda oja Chinglen gi na supplement to bai tare ada kitang thamja gi ada thamring ada na thaina sumang la da Bijoy di thena brang wani manu jai sangam ni na ai khoina angang ngi de lilang ko yengi ina khumba imung amada thabai ngak chunaba nupam thamba mari de imung dugi nupidana pochei leiona pisa piba matam do ti lupa ma je yam belu wa matam ni lupa ma pi ga se sina acha daw lero ana pairam khangere ni ibe ma natraga itei ma ka warga pisa do lore ako si lupa sina hawai lero hawai le pi le pi re ani do pur sa khre ga ngak le ga amu hale ba potem de le tre ba kari dore na pot le tre di ha kanda karam ba pisa na hawai le ga do no karam madra ngari le do no kaw thokre no paisa do sin do ga le yai ha bi ji khang de ba gi keno do ne ba an ai khoi sida paisa ji sin ba hai de ba gi polam yam yauri yu asa gi phan thadok de ba gi ji many reasons asa sin ne ka tham bi re ko many reasons dai khoi de khoi chaw reasons si khoi gi last quarter December de gi na March box je financial year am gi last quarter se around 70% of the fund si sinagal le ayamana ora sinena de March the final lucian le je December in March book ta khana ne ba si maru in quarter hai ge di ga no de January February quarter hum maina tha hum gi anyway last quarter is ayamalo sineba 70% of the funds ayamana kanoka ke wan anu government ari government gi wali ko every government in Manipur ada hadak ki namu khari maru je ke doge da PR manung tar remna PR manung tar na honorable MLA jingna yari magai mogi government sema kana fund ji ma khoi sinani nge aduna yari nge kitang tapthana bagi kano mak request sa ga dra obstruction hai ga dra whatever kari lo de sinar ga phawno aduma khoi khangdra kana sin su PR gi bureaucrat officer sin su ayeng moine minister kana moine adu to ra kana khoi da adu to bi ra ka dong ni na mo hi ya ke khangel la ga thamna paisa sin ba tap khre si si factor ma adu kano area amadi lai re ha bisi mayam na khna re atopa amana khoi gi tender process se atam chan to ngam da ba se infrastructure gi natraga adu gi ada gi po le gi mayam ni na sin adu ja sin adu many reasons tongan maram mayam ne ba adu gi da khoi gi matam chana tender process ta hudana paisa ju kai thok ba nang huda ba tender toraga case lakna ba khatna ba chaina ba so many reasons adu su lai re adigi ai hoji ki ha je ba honorable MLA sing singa thabak sing gi scrutiny to bom su changi ba se thabak ama ai gi kendra hai sine mi gi hai so ai gi kendra se da kai gu thabak ama tawni aina lambi se mo be thong chang ni bo be structure bo be
adu government gi phan ta wadu du da madu gi tawbagi approval si local MLA gi authority ma gi yana bam changi ye akhoi yam thena re da MLA nga hana bot karu ga kaw dam ga khana ba openly made social media viral loi ba adigi sa ba horo pham on MLA jang kana sidok ba yam thena re da sigi po si lei bani na thabak si adum disturb tawe ba si ju an sigum ba factor mayam je khoi sida mayam yaure ba adigi khoi da sida audit kharma khalam changi se CSG khoi controller and auditor general hai si sigi sisu audit to bom changi ba adigi public accounts committee assembly gi lei sigi mayam sigi keno mayam sigi loophole mayam jina su thabak sida disturbance dum lei ba auna hoji lai ba poti ai di financial literacy si Manipur masa hinja ya mana shole financial literacy si leite banina aina sai phagi wena ja giba karamba paisa na kari gi sina ga dau noi do khang da badagi po chi thabak to bung ngam da bi por yaure ba se example oja Chinglen na thambi gi bada koi central sponsor scheme da koi gi puthok ka da percentage do department nu gi leram da bi example lambi semba da lupa crore cham bi reng khale lupa crore tara do department lambi semji PWD tau do lai treng khale se ba adu education da lebra health da lebra PhD da lebra or forest da lebra no oja hojik simia mai department myam je masigi minister gi portfolio yenthok ta bazna ju hojik chathar gadori ba financial years days da thinta basu oi gadori ba pass ki do portfolio di yenthok re cabinet minister je full laitaba chap chabadina yamna matho masa khangba amma wari chief minister mathanna su longame okay mantri kontra ha busu thabang amoy ba efficient oi ba sincerity leiba leba ki damak tawge have dune ba thawai sidi mi ama khana to boy mayam to boy puksel sing dune ba sidi yawsi constitution PDC council of ministers collective responsibility le hai ne yes ado the cabinet full oida basra is the opposition ki side ge have the murder of democracy ni hai adu di kano ne constitution the people do ngakti have ne ko constitution ngakti adu hotel de yam gre so many reasons deputy speaker of the house parliament jo have assembly jo have constitution adi as soon as possible if any as soon as possible have kana wahim sida baneba adu hapo have ni adu have te koi last 5 years have ki de parliament di hojik chahi loi do re tangai hanjale si jo have te kaino de constitution have ho ne ba adigi hojik su ministry of to poside da constitution PDC chief minister si governor happy adai council of minister duna on the advice of chief minister happy hai ne ba chief minister khallaga ha ko ne ba misana prime minister na te ba Manipur gi leiba honorable chief minister Sri Khemchana CC gi ni pa se CC gi ni pi se ai minister ha ke na governor da si misam da governor ha ta lak tang ya ba na te governor ma thong ne ba do okay oza do break loi dringai da ten tang na question am khatang hangjaoge oza hojiki minister council of ministers ima jima pung phadre haire adu portfolio yen thokpa tar ga ayam badi CM gi mukut leiri adu ga khara bodi yen thoi art kano leiri ba kano minister sings reiza adu oza gi mota masi hena expand toroga atopa minister sing da ju hena sina thokpa tar ga di hena efficient oigadra hena administration chathaba hena phaba oigadra minister masing yam du na te yam du wa na te ba minister sing do man pai ba portfolio sing do freely thabak to bo yan du ne lo yin thok adu tar ga di miam na full cabinet late ne criticize dum to rise kari hojik lai ba moi se efficient oide ha ga do efficient di woi haina hai ba di id ngam maroi man ga na moi to do phom thabak to moi fasan to ngam re ba phagi to na ba yam yaw ba do se openly ha ba fasan to yam yaw ba oji ti ki re keno ma hairo de yum da mayam thomjela koi polam lam na so nga ngo si yam ngang ning dire ba adu laibo poti efficient laite ha ba poti moi ki to jaga do thabak to moi na to ngamak te se me sengam ne ba natra constitution smai to na ta du ma to ngam dire ba ngam dire du kari gino so khoi du ngam dire adigi se hoi pana mayam na pa hai ba ni ma than ngami hai ba gi ba ni whole department ni phuga khare ma ji mangwan da head of department mayam du ga sum thabak tong na ba interact tong na ba je as a human being ma machine makti na tam ni na madugi answer adigi madugi reason mayam du ma khuda de pi bi to wa doi ne ba even department ki meeting to bo da department ni phu hem meeting ji ma no ngre to da pung mam da ko na dream ne sigi mayam ye ka da
तोंगा नोमा मिनिस्टर सिंह दा पोर्टफोलियो खर खाइदो का नांग मंगा जी पारो नांग अनि जी पारो ओम जी पारो ये दोंग रही ने बा खर गेन थोंग ना थबुक तो मिने ने बा सिर सुनो इदे थबुक तो शु खर मखुम से हाइबम ना वीडियो इति जिंग जाव पाव शु पाव शु इबे याने यादि यादि बा यारो हेब दिनते बा अदु कयाम कोइने थबुक दौने अमनो पाव सल कने अमनो वीडियो थादल कने अमनो तोक्सल कने अदि बार्टो न बिसल सिउ दल आवर कने अदु म्याम दे सेना बदा होल डे कन्फाइन तौने बा अदुना नांगना सब एडिटर रो नांगना वीडियो एडिटर रो नांगना रिपोर्टर रो नांगना कोऑर्डिनेटर रो खाइदो इने सुमाइना तौदना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लैगदौनी हाजे कॉन्स्टिट्यूशन ने पिरामिने नत्रा मरम दि कना डेमोक्रेसी हारे गदि मी मुक्तने पाइदु नते बा मी म्याम सिने पाइमिना बदुने बा अदो का मी म्याम हाजे कइनो एखो म्याम सिंग मोने अदो पाइमिना गदौदो मोय खरदमक मिनिस्टर हेले मोय खरदमक पोर्टफोलियो पिले अदो अरेमबदु अमना पाइरगा लैरगा थबक तु फजना तो बुसुंग हमदरे साउथो बुसुंग हमदरे अदो साउथोप ngамदि मरुमद करी लेगे सी मयाम खन हाइबम जंगे साउथोप सी अखोय मसेन मुनदना अखोय मसेन बिफंग खंगदे तोइनी और सेंटर दे साउथोप किनो हाइरेनी नत्रगा सेंटर ना हापो मिदो इन हमनिंदे तोइनी अमदि खंगन बम जंगेदना कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरीसी मिनिमम अखोय 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर और 12 तगी तादबा नॉट लेस देन 12 राइव नेबा 12 तगी दी तागनो अदोगा 15% का अनी की मनुदा अयामदु तौगदौनेबा 15 दी अखोय दी मी तक दम ताबनेबा ओके अदुना चाउथोप ngамदबसे अखोय की कॉन्स्टिट्यूशन दी यंगदी कॉन्स्टिट्यूशन जी मोइना फजना सिनबा ngамद्रे गवर्नमेंट चलाइबिदा आइन हाउसा हिमाल अमत गायरंगे गवर्नमेंट अमा चलाइ कांदा कैदोगे दा रूल लाइबम चांगे रूल से कैनो अखोय लॉ सिनी अदु ngaखम चांगे अनि सुबदा पॉलिटिकल कैनो हाइतारे पॉलिटिकल कैनो एक्सपीरियंस हाइतारे political convenience political practice अदु चंगी अनि सुबदा convention चंगी convention सना अखोय मसेन यानागिबा समाइ तौजी कोइदो अदगी मरी सुबदना president हाइबंग चंगे मामाना करी तौगी कमाइ तौगी president सिदि sometimes जम bad president हम लाय and bad president तब good president मामाना अफा बतौ तोरगा माइ मतुंग कमाइ तौबा ई दबस मयाम याउदिनिदना ई दबा मसे constitution हाइसि ख्वाई मसिंग यामदा सरकार सेमल है अदु गवर्नर द क्लेम तो वही पोदु कॉन्स्टिट्यूशन द गसि पीदेबो स्वाइज द कॉन्स्टिट्यूशन याउ द कन्वेंशन मन सनबो लेना अदु म्याम द तौबसु चांगे हैबनिदा